Кутмандуу кечиңиздерме, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурчак программасы кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биздин студиянын телефондору 012 56 56 72. Бизде конокто бүгүн өзгөчө коноктор, ошондой эле өзгөчө бир тема. Бул эко ыкмасы аркылуу балалуу болуу темасы аркылуу маек курабыз. Бүгүн бизде конокто болсуш Бишкек шаарында ийгиликтүү иштеп келе жаткан 2015-16 жылдардан бери ийгиликтүү иштеп келе жаткан Онколайф клиникасынын негиздөөчүсү, ошондой эле кызматкерлер келип отурат. Алар менен тааныштырып кетсем, 20 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип, Туркияда дагы алгачкылардан болуп, ушу эко ыкмасы менен иштеп баштаган профессор, медицина илимдеринин доктору Жахингир Чакыжы. Саламатсызбы? Ошондой эле биолог, эмбриолог Башак Каракоюн, ошондой эле Айнура Касмалиева, гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. Ушул клиниканын кызматкерлери. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен биздин студияга кош келдиңиздер. Эми алгачкы эле суроону профессор мырза сизге берсек, Жахингир мырза, сиз мына 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келатасыз. Ийгиликтүү 3000ден ашык бала төрөлүптүр сиздин практикаңызда. Эми Кыргызстанда кандай болуп атат? Кайрылгандар көппү? Иш кандай жүрүп атат? Сиз айтсаңыз, Айнура айым которуп берип турса, биз аракет кылып которуп берип турабыз. Кыргызстанда kaç hastalar geliyorlar? Durum nasıl? Çok geliyorlar mı? Şimdi Kırgızistan'da hasta sayımız gittikçe artıyor. İlk başladığımızda ayda 1-2 hastayla başladık burada. Daha sonra şu anda ayda 35 hasta düzeyine geldik. Yani bu güzel bir rakam. Ayılacaksa. Fakat biz tabii beklentimiz ayda 100 hastaya bakmak. Bizim bildiğimiz bilgilere göre büyük bir hasta kitlesi bu amaçla başka ülkelere gidiyor. Bu gerek yurt dışında hem komşu bir ülkeye gidiyor hem de çok uzaklara gidiyor. Biz bunların buraları gitmesini istemiyoruz. Biz onun için buraya geldik. Ve de bu amaçla da iyi bir kliniğiz. Bütün teknik setup'ımız çok high teknoloji ve bu amaçla da başarılıyız zaten. Gebelik oranlarımız genellikle %50'nin üzerinde ve insanlar bizi tanıdıkça ve sonuç aldıkça güvenleri artmakta ve buna bağlı olarak da hasta sayımız gittikçe artıyor. Ama bu bizim için yeterli değil. Biz daha da üst rakamlar istiyoruz. Biraz kotor geçsek, kotorup koysanız. Мен сізді қошымша алып тұрайын. En başında biz açılғанда bir ayda 1-2 процедура жасағанбыз эле. Бирок 1-2ден кардар келип турганда ошого. 1-2 процедура эко. Бүгүнкү учурда 30-35 процедура bir ayda жасап атабыз. Бүгүнкү учурда биз дагы көбөгөнү каалайбыз. Бир 100 процедура bir ayda жасаганды каалайбыз. Ошо демек аябай эле жакшы болуп атыптыр да. Мына 2-3 жылда жакшы эле бул жарым көздөгөн максаттын жарымына жетип калыптырсыңар. 35 киши, 100 кишиге дагы бир 2-3 жылда жетет чыгарсыңар. Бүгүнкү учурда результаттарыбыз 50%. Ошого жараша результаттар жакшы чыкканча элдер да көп келип баштап атат, бизди таанып баштап атат. Ошол себептен биздин Жахингир мырза айтып кетпеле, биздин максат дейт буякта кыргызстандыктарды чет өлкөгө чыгарбай, ушу Кыргызстанды эле калып, ошол жактагыдай эле кызмат бул жактан алсын деп атпайбы? Ошого барыңыздар, жетиштүү деңгээлде техникасы барбы клиниканын? Техникабыз высокий технологии деп айткандай, Жахингир лабораториябыз Америкадан, Германиядан келген лабораториябыз бар. Эмбриолубуз 10 жыл опыты бар. Ошол себептен биз жетиштүүбүз. Айтсак болот, калк ишенип баштадыбы сиздердин клиникага? Güveniyor bu halk sizlerin? Güveniyor. Biz hissediyoruz onu. Сезип жатасыздар. Evet. Güven arttıkça zaten insanlar daha rahat geliyorlar. Eskiden çok soru sorarlardı. Bu nasıl olacak, bu nasıl olacak ama şimdi öğrendiler. Şimdi gelip bize güveniyor, teslim oluyorlar. Мурундан келип сурачу эле да, мындай канча жыл иштеп атабыз, результаттар кандай эле деп көп суроо, мындай көп суроо беришчү да. Суроо беришчү да. Азыркы учурда келип эле мен даярмын, жакын убакытта жасагым келет деп башташат процедураны. Эми Башак айымга берсек суроону. Сиз канча болду иштеп аткансызга? Ne zamandan beri çalışıyorsunuz burada? Ben burada açıldığından beri burada çalışıyorum. Hocamla birlikte Ankara'da çalışıyorduk. Ankara'da da kliniğimiz vardı. Ankara'daki işimi bırakıp hocamla birlikte burada açtık. 2015'ten yılı ben de zaten burada çalışıyorum.
Кандай айырмачылыктарды, не farklılıkları hissedebildiniz burada? Burada mı? Yani tabii Ne farklılık var? ne olarak tam? Ne? Tabii Türkiye ile farklı. Hani yaşantı olarak çok farklı ama tabii benim işim aynı. Tabii hasta potansiyeli de burayla Türkiye arasında fark var. Burası Türkiye daha şu anda bilinçli tüp bebek konusunda, yani eko konusunda daha bilinçli. Burası da yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Artık bizim başarımızı gördükçe zaten insanlar bize daha çok güvenmeye başladı. Bebekleri de görünce iyice inanmaya başladılar. Etrafta doğuran hanımları gördükçe daha çok güven tabii ki sağladı. Ha, güzel. Айнұр Hanım, şu kotarıp tursanız. Отуруп турсам. Айырма 10 жыл болду мен иштегеним. Бирок Анкалаев Турцияда клиникада иштегем мурундан. Бирок 15 жылдан бери Кыргызстанда иштеп атам. Айырма адам боюнча, Кыргызстан боюнча, ülke боюнча бар, конечно. Бирок жумушум ошол эле. Биздин результаттарыбыз бар болдуктан кийин, жакшы результаттар чыккан болуп атканда ошол себептен элдер да бизге көп ишенип келип баштады. Рахмат. Эми дагы суроо, бул Кыргызстанда канча жаштагылар, айымдар же үй бүлөлөр ушуга кайрылып турат? Мисалы ушу сиздердин клиникага кайсы жаштагылар негизинен көбүнчө? Kaç yaşındaki ayалы bayanlar deyimizби hocam? Geliyorlar size şu eko ыкмасын alıyor. Sizge almаш үчүн кандай келет ушул ыкманы алыш үчүн? Канча жаштагылар кайрылат? Аял киши же Аял кишиби, үй бүлөбү же кандай кайрылат сиздерге? мындай ачык сүйлөсөм, 17 жаштан 65-68, эң көп 68 жашта бизде бар. 68 жаштагылар дагы балалуу болсо болобу? Болот. Неге кандай проблема болуп атат негизи ушу жаштарды эмне көйгөй болуп атат? Мисалы 18 жаштагылар эмнеге кайрылып атат? Мисалы жаш болсо, ден соолугу чың болуш керек да. Өзүм жооп берсем болобу? Жооп бериңиз, Жихангир мырзадан андан кийин. Неден geliyorlar diyor da öyle. Hastalar mı şimdi? Hastalar. 18 yaşında neden geliyor? 18 yaşında burada erken evlilik çok ön planda. Yani sonuçta hanımlar erken evleniyorlar. Tabii erken evlenince de üzerlerine hemen çocuk isteme baskısı oluyor. Böyle 3 ay 5 ay deneyince olmayınca da hemencik geliyorlar onlar niye olmuyor diye. Bazılarında kocalarında sperm problem oluyor. Spermleri olmayan kocalar var. Tabii onlar da çocuk sahibi olmak istiyorlar. Tabii teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanarak onlar da yardımcı olabiliyoruz. Бүгүнкү учурда 18 жашта эмне себептен эрте келет? Эркек фактор болгону мүмкүн. Эрте үйлөнүшөт. Ошол себептен батыраак балалуу болуш үчүн интернет бар, интернет аркылуу келишет. Ден соолугуна жакшы карашпайбы? Ден соолугуна? Сиз кандай ойлойсуз? Ден соолугуна жакшы карашат. Мен өзүм оюмда сүйлөсөм болобу? Мисалы 45 жашта эжекелер келет, 50 жашта эжекелер келет. Алар убактын өткөрүп да 15 жыл, 20 жыл дарыланышат, 5 докторду алмаштырат. Анан бир докторго барат, дарылан дагы болот деп күтүп убактын өткөрүп ишет. Азыркы учурда биздин жаштар аябай бактылуу, анткени интернет бар, эко клиникалар бар. 6 ай болгон жок, чуркап келишет. Мен аларда айтам, бир аз күтсөңүз болот десем деле, алар дагы эрте бул проблемаларды чечсе болот да. Башагайым айтсаңыз, анан кандай шарттар каралган? Шарттарга жакшыбы, ошол бейтаптарга кандай каралган шарттар? Tam anlamadım. Aynı arası. Şartlarga условия. Laboratuvar şartları mı? Evet. Şu an laboratuvar şartlarımız çok iyi. Yani zaten hani Türkiye ve bütün Avrupa ile aynı şartlara sahip. Hiçbir farkı yok laboratuvarımız. В плане лаборатория боюнча биздин айырмабыз жок, такыр анткени Германияда болобу же Америкада болобу биздин лабораториябыз Бирдей, технологиялар бирдей. Европа кандай болсо, Aynı teknolojiyi ben баардыгы Türkiye'de бирдей de технология да. Türkiye'de de kullandım. Şu an burada da aynı teknolojiyi kullanıyorum. Lazer teknolojisi X'i yapıldı. Жихангир мырза айтсаңыз, технологиялар Европа, Америкада кандай болсо, Кыргызстанда эле сиздин клиникада эле ошондой. Aynısı var. Hiçbir farkımız Бирдей yok. бар. Ve tecrübe var. Biz Tecrübe tecrübeli var, ekibiz. tecrübe Biz var. tecrübeli ekibiz. Teknoloji var, tecrübe var. Ve sonuçlar güzel. Канча бала төрөлдү дедиңиз сиздин практикаңызда?
doğdu, çocuk doğdu. 4000'in üzerinde çocuk doğdu şimdi. 4000'din aylanasında bala Tabii. töröldü. Ben çok doğum da yaptıran, ben normal doğum da yaptıran bir doktorum Türkiye'de. 10.000 üzerinde çocuk doğurttum ben. Kırgızstanda 4000, Jalpısından tabii aldı. hepsi 4000 ama Türkiye'de 10.000'in üzerinde çocuk doğurttum. Eko olsun olmasın. Анан ошол балдар айырмасы болобу? Мындай табигый шартта төрөлгөн, анан мындай эко менен төрөлгөн айырмасы. Farkı var mı? көрүнбү? Var mı? Hiç Dua var. farkı yok. Bir yanlış kanı var. Eko yapılan çocuklar sezaryen olacak diye bir yanlış düşünce var. Düşünüp var. Öyle bir şey yok. İkiz olur, 300 olursa bizim öyle ikiz üçlerimiz var, çoğul gebeliklerimiz var. O zaman sezaryen gerek. Ama tek çocuk sezaryen gerek değil. Бүгүнкү учурда мындай Эч айырма деле жок. Айырма Табигый жок. жол менен төрөлгөн, эко менен төрөлгөн. ден соолук боюнча эч айырма жок. Бирок мына айтып кетели, эко болду, кесарево сечение болуп деп баарына сунуштайт да мыякта. Бирок жок, андай бир показания жок болсо, акушер боюнча показания жок болсо, өзүлөр төрөгөнү мүмкүн. Бирок эгиз болсо, үчөө болсо, анда кесарево жол менен төрөгөнү. Эгиз 3-4 Сунуштайбыз. болуп калсам да Ооба. ошол кесарево Бирок бирөө болсо өзү да төрөгөнү мүмкүн. мүмкүн. Ошону айтып кетелик деп. Анан биякта баа маселеси бар да, акча маселеси, фиат маселеси, пара конусу бар дегендей кожом. Ошолор кандай? O benim konum, ben söyleyeyim. Sizde ошол кандай башкалардан айырмачылык бар? Evet. Türkiye'den ayırma, Avrupa'dan mı, Evet. Şimdi Almanya mı? Evet, şimdi burada fiyatlarımız birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme diye kademe kademe azalıyor. Bunda variant Evet. Жеңилдиктер Evet. каралган. İlaç hariç, darı hariç birinci deneme 3000 dolar burada. İkinci Birinci жасатса bu 3000 dolar. 3000 dolar. İlaç darı hariç. Darı Girбейт yok. ага да. Tamam. Кирбейт. İkinci deneme 2000 dolar, üçüncü deneme 1600 dolar. Ошондо 3000, 2000, 2000. 1600. бирок биринчи кылганда эле боюна бүтүп калабы? Хамиле болорму? Bir deneme yaptırdım. denemede. İlk denemede. %50. Bizim kendi rakamımız %50'si yarısı hamile. Yarısı. Ama yarısı kalamıyor. Значит, 100'дөн жарымысы Боюнда болот, жарымынын жарымысы боюнда болот экен, жарымкы экинчи же үчүнчү попыткадан аракеттери боюнда калып Evet, кеткен да. evet, evet. Fakat bu fiyatlar Türkiye'de 2000 dolar civarında. Amerika'da 15.000 dolar civarında. Amerika'da ayoyla kımmat eкен. 15.000 dolarga чейин чыгып 15 кеткен да. tabii. Almanya'da 8.000 dolar civarında. Dubai'de 9.000 dolar civarında. Yani burası en ucuz yerlerden bir tanesi. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан көп келеби бияка сиздин клиникага, Анкалаевка? Biz Kazakistan'a göre çok az yüksekteyiz. Kazakistan'a biraz daha pahalıyız. Казакстанда кымбатыраак бизге Evet, караганда. biz daha şeyimiz daha iyi. Бирок шарттар бирден, aynen şart. Daha iyi, daha iyi. Жакшы. Daha жақсы, daha жақсы. Ben onları biliyorum daha. Келип атчы ошо Казакстандан, Тажик коңшулуу өлкөлөрдөн. Kazakistan'dan bize geliyorlar. Eskiden buradan Kazakistan'a gidiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş bize gelmeye başladılar. Kazaklı doktorlar geliyor. Kazaklı jinekolog doktorlar bize geliyorlar. Bizde tedavi oluyor. Сиздерден дарыланып, тажрыйба алып, алмаш келет турбайбы? Пациент аркылуу мурун башында ачылганда көп пациенттер Кыргызстандан Казакстанга кетчү. Бүгүнкү күндө гинеколог докторлорубуз лечение аркылуу бизге келишет. Анткени силерде Казакстандан шарт жакшы, келишет. технология жагынан да алдыдасыздар. Шарт боюнча бизде дагы жакшы. Алды жагынан Дагы да. жакшы. Анан мындай нерсени угуп калдым да, жана колунда жоктор деле болуп калды да. Мындай колунда акчасы жоктор, ошолорго бир банк системасы аркылуу да жеңилдетилген бир жолдор бар экен да. Ошол жагы кандай, ким жооп бере алат? Пара sıkıntılı hastalarımıza ne tavsiye ederiz? Demirbank falan yardım var. Yol varmış. Evet, var. Okudum var, ya. var, Anlatabilir misiniz? Açık anlatayım mı? Anlatabiliriz tabii. Tamam. Bir bankayla anlaşma yaptık. Bankayla gelişim tüzüğümüzde. Bankayla anlaşmamız şöyle. Yaklaşık 2500 dolara kredi veriyorlar. Ve faizsiz kredi veriyorlar. Faizi yok. Faizi yok. 2250 Evet, dolar. 12 aya bölüyorlar ve hastamız oraya ödüyor. 2500 dolar alıyor. Karşılığı som ne kadarsa. Somu 12'ye bölüyorlar ve faiz almadan veriyorlar. Bizim özel bir anlaşmamızla bunu sağladık. Келип анан силерге эко кылып балалуу болсо болот. Ооба. Ооба.
Жакшы. Анан эл кандай кабыл алып атат бул нерсени? Эл жайылып, коркпой келип атабы? Korkmadan geliyorlar buraya? Bu Yok, hepsi korkarak geliyorlar. Korkup gelişiyor. Korkarak. Birkaç sebebi var. Niye? Neden? Çocuk olacak mı diye geliyorlar. Ciddi problemleri var mı diye akıllarını onu endişeleniyor. Bende mi problem var, kocamda mı problem var diye geliyorlar. Ondan sonra bir de başarılı olacak mı olmayacak mı diye korkarak geliyorlar. Birinci sebep emneden korkut? Болобу же болбойбу? Бул биринчи себеп. Экинчи себеп проблем кимде? Же жубайындабы, же күйөөсүндөбү? Бул экинчи маселе. Başarı oranı. Başaracak mı, başarmayacak mı? Да, и болобу же болбойбу результат. Анан мисалы уруктарды экөө тең берсе болот же башкадан да силерди өзүңөрдө ушундай кармап турган бир скат деп коебуз, ошондой жыйнаган жериңиздер барбы, же ошо күйөөсүнүкүн аласыздарбы, же башкалардыкымы? Кандай болот ал? Кимдин шейлерин kullanırsınız diyor. O kendi hastanın mı ya da banko var mı sizlerin? Şimdi bankamız Bank var. yapıyoruz, Bankamız var. Hem sperm hem de o yumurta bankamız var. Anlatacağım. Bizde bankımız var, андай jumurtkada bank var, spermatozoid banklarımız var. Yaşlı olup yumurtası olmayan kadınlara veyahut da bekar kadınlara yumurta bankamızdan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Жашы biraz өткөн аялдарыбызга жардам бериш үчүн биз аларга колдонобуз ал жумуртка банкты. Sperm olmayan erkeklere de sperm bankamızdan destek veriyoruz. Же сперма боюнча проблем болгон эркектерибизге жардам бериш үчүн ошол сперм банкты да колдонобуз. Ama bunu yaparken mutlaka kanuna uygun bütün izinleri alıp, imzalarını alıp o şekilde veriyoruz. Yani bunu hiç kimseye habersiz veremeyiz. Yani böyle bir şeyimiz var. Bizde ал договор түзөт. Мисалы мен колдоном деген, алар бүт донорлар анализди тапшырат, мындай маалыматы бар, колдонушат бул Мыйзам процедураны. чегинде баары. Evet. Peki. Сиздин ушул жакта кошумча анан эркектерде кандай проблема болот азыркы учурда кыргыздардачы? Бизде Кыргызстанда кандай проблемалар бар, көйгөйлөр бар? Негизгиси эмне көйгөй дейинби, ушу балалуу боло албаган? Мен жооп Сиз берсем өзүңүз болобу? коюңуз. Эркек фактор, бүгүнкү учурда эркек фактор, аял фактор 50% кетип атат. Ошол себептен азоспермия деген диагноз менен көп келишет. Олигоастена, сперма аз проблема менен келишет. Эрекция проблем эркектер келишет. Бирок көбүнчө маалыматы жок. Мисалы, маалыматы жок. Балалуу болгону мүмкүн эко жол менен. Ошол себептен Анан сиздин жаныңызда бир макет турат да, бул эмненин макети, ошону түшүнүп кетсеңиз. Жан темир кызык болуп атат. Бул эмне үчүн себептен бияка алып келдиңиз? Бир нерсе проблемаларды, көйгөйлөрдү түшүндүрөйүн деп атасызбы? Бул макет жатын, бул аялдын жатыны, бул жумурткалары, бул турбалары. Ошол балким себептерин түшүндүргөнү керек болот. Ошол себептер түшүндүрүп кетсеңиз ушу. Себептер кайсыл аялдар кайсыл диагноздар менен бизге кайрылат. Ошол аял боюнча эркек фактор болгону мүмкүн, аял фактор болгону мүмкүн. Турбаларда проблем жабык болгондо, жумурткалар жок болгондо аялдар негизи бизде Аялдын ошондо ден соолугу чың болгондо гана эко аркылуу балалуу боло алат да. туура. Эгер башка проблема болсо анда көйгөй болсо боло албайт балалуу. Биз аны изилдейбиз. Биз аял бизге келгенде биз аны консультация кылып, көрүп, УЗИ жасап, анализдерин текшерип, бизге лайыктуу болсо, биз процедураны баштай беребиз. Ушул эле суроону мисалы Кыргызга айымга берсек, эмне проблеманы көрө алды азыркы учурда Кыргыздын жаштарындабы, кыздарындабы, үй бүлөлөрдө ушул ден соолук жаатынан кандай көйгөйлөр бар, ошону айтып берсе. Yumurta ve sperm mi? Evet, öyle. Hangi problemler Şimdi yaşa bağlı olarak daha çok etkilenen kadınlar. Maalesef kadının yaşı ilerledikçe yumurta sayısı azalıyor. Yumurta sayısı azaldıkça da tabii ki üreme olmuyor. Erkekte sperm azlığı ya da hiç sperm olmaması durumu problem daha çok.
Bu ama erkekte çok yaşa bağlı değil. Yani kadında yaşa bağlıyken erkekte çok bağlı değil bu sperm azlığı durumu. Ama yumurta azlığı kadının yaşına bağlı. Биринчи Түшүнүп себептен кетсеңиз. жаш өткөн сайын аялдарда жумуртка азайганы себеп бул бир аял кишиде. Экинчиден эркектерде сперм проблем же аз же жок. Бирок жаштан бул көз кырган эмес э? Демек 70 жашта деле ден соолук жакшы болсо бала болот анда. Erkekte olabilir. Эркектерде болсо болот э? Kadında olmaz, erkekte. Erkekte olur. эркекте болот. Kadında. Албетте, албетте. Сиздер айтпайсызбы, мисалы, айтсаңыз, Жихангир мырза, 68 жаштагы да биздин ушундай бейт абыз бар депчи. 68'de erkek. Эркектер. Erkek. Аялдар канча жашка чейин? En Şu an yaşlılık 53 en yaşlı değil mi? 53. 53. 53 kaçız? İkiz miydi? Bir, Tek miydi? tek. 52 ikiz Балалуу болдубу? Болду. oldu. 53 жашында. 53 yaşında bu oldu. 52 yaşında ikiz oldu. Бизде эгиз Кандай болду? Ошондо эгиз 52 жашында эгиз 53 болуп жашында бир атат. эркек төрөдү, 52 жашында эгиз төрөдү. Ошондо 3 балалуу болду. Yok, ayrı ayrı. Эки Başka бөлөк аял. аял. Башкалар менен төрөдү. Evet, evet. Демек, сиздин практикаңызда эң улуу аял ушул 52 жашта болду, андан да улуулар бар беле? Yok, 50, benim praktisim 53 burası. Şu anda 53. Бүгүнкү en- учурда Кыргызстанда 53 жашта жашы эң Çok. чоң эже мамабыз. 53 жашта болду. Evet, Ова. evet. Мамлекет тараптан бул системанычы кандай колдоп атат, Жихангир мырза? Биздин Кыргызстандан мыйзамдарыбыз, мамлекеттин силерге карата мамилеси кандай болуп атат бул жаатка, экого? Devlet bize nasıl yardım ediyor? Şimdi devletin sadece nizamı sağlayarak yardım ediyor. Yoksa bir maddi katkısı yok. Fakat diğer birçok memlekette olduğu gibi bu vatandaşın diğer sağlık problemleri gibi ihtiyacı var. Yani devletin desteğine ihtiyacı var. Bir, ilaç fiyatlarını düşürmesine ihtiyacı var. Burada ilaçlar inanılmaz pahalı. Bunları devletin düşürmesi lazım. Yani çünkü herkes çok pahalıya ilaç satıyor ve bu pahalıya sattığı için de vatandaş alamıyor. Bunu düşürmesi lazım. Bize bu konuda destek vermesi lazım. Gerekirse devletin bu çocuk sahibi olamamakta bir hastalık ve bu vatandaşlara maddi olarak yardımcı olması lazım. Yani yoksa bu insanlar tek başına uğraşıyorlar. Şimdi Kırgızistan nüfusunun artması istenilen bir şey. Nüfus ne kadar çok artarsa ama devlet yardım etmiyor. Devletin yardım etmesi lazım. Кадыр коюңуз. Бүгүнкү учурда мамлекет көп жардам бербей атат. Анткени биринчиден аялдарыбыз өзү менен бул проблемаларды чечип атат. Ошо баа боюнча жардам берсе, билбейм, госпрограмма болуп, мисалы, Бизде аябай кымбат деп атпайбы баларчы? бизде кымбат. Ошол мамлекет Түркияга да салыштырмалуу. Түркия салыштыруу жеңерке чыккыжы сөйлөгөндө, мисалы бизде $3000 болсо, Түркияда $2000. Ошол бир айырма бар. Evet. Бул биринчиден, бул баа боюнча бир квота деп коет, квота. Мисалы Казакстан, Россия өзүнүн элдерине жардам берет ошондо квоталар. Азыр эме бар экен, айрайым телефон чалып экен, ала алсак андайын улантабыз. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз? Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Азыр сиздерди ушул болуп калдым, анан ушул карасам ушу түрк биздин бир туугандар түрк жарандар экен, анан эми исламды албетте Туркияда жакшы кармайт, анан ошо бир суроо берейин дедим эле да кишиге. Тиги ушул ислам жөнүндө туура келеби ушул экосистемасы? Бул деген баягы Кудай эми өзү бир жаратып атат, анан бул жактан экосистема менен дагы ушундай адамга жан кийгизип атат дегендей болуп атпайбы? Ошол исламга кандай карайт? Ушул боюнча түшүнүк берсе жакшы болот эле. Рахмат чоң, рахмат. Котуруп койсоңуз. Din olarak hocam, din olarak nasıl düşünüyorsunuz? Bu doğru mu Tüpebek? Şimdi şöyle, tabii bu çok tartışılan bir konu. Ama bir gün bu konu dünyada da çok tartışılmış ve artık oturmuş bir konu bu. Suudi Arabistan'da tüp bebek var. Dubai'de, Suudi Arabia'da. Dubai'de var. İran'da var. Şimdi buralarda tüp bebek olup da uygulandığına göre artık bu konular aşılmış vaziyette. Yani dine karşı bir şey yok. Çünkü sperm alıyorsunuz, kendi spermini alıyorsunuz, kendi yumurtasını alıyorsunuz. Dışarıda döllenemeyen bir şeyi dölleyip rahmi içerisine yerleştiriyorsunuz. Bu dini açıdan hiçbir sakıncası yok bunun. Бүгүнкү учурда бул уже спорный вопрос болчу негизи.
Бүгүнкү учурда Дубайда да бар, Иранда да бар. Бул аялдын өзүнүн жумурткасын алабыз, эркектин өзүнүн сперматозоидун алабыз, уруктандырып алабыз, өзүнүн жаатына салып беребиз. Ошол себептен бул маселе чечилген. маселе чечилген. Сиз азыр бизде да ушундай слайд шоу бар. Ошо сиздер аркылуу төрөлгөн балдардын сүрөттөрү, ошолорго бир көңүл бурсак, ушу көрүүчүлөр менен көрүп алсак, келиңиздер көңүл бурабыз. Звук телевизорго. Bunlar ikiz. Diğerleri çözdü. Бул балдардын баары ошо сиздердин эмеден төрөлдү го дейм, баары. Ушу жакшы, Жихангир мырза, сиз ушул эметкен сайын ушундай башарылуу бир процедура болгон сайын сиз кандай өзүңүздү сезесиз? Nasıl Kendinizin hissediyorsun? öyle güzel sonuçlardan kendinizde nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu hissediyorum. Ve çok mutlu. Ve de şöyle düşünüyorum, yani sonuçta demek ki arkadaşımızın sorduğu soruya geleyim. Yani benim burada belki bir olma sebebim var. Belki burada birçok ailenin çocuk sahibi olması için belki Allah bana böyle bir görevi nasip etti. Yani öyle düşünüyorum ben. Türkiye'de çok yardımcı olduğum hastalarım oldu, böyle çocuk sahibi olamaz denilen birçok aileye yardım. Benim buradaki olma sebebim de işim tabii ki maddi boyutu var ama bence maddi boyutundan çok buradaki insanlara yardımcı olmak. Çünkü benim buraya gelişim tesadüftür. Ben Dubai'ye klinik açayım derken Dubai'yi açamadım, o anda buraya geldim, açtım. Bu bir tesadüf sonucu olmuştur ve bence bunun bir sebebi vardır. Aynen. Кодор десеңиз? Подтверждасам болобу? Менже мен негизи Дубайда ачкан планым бар болчу. Ошон үчүн жанагы миссия деп коет, Божий промысел деп коет. Ошол мияка келип калганы туш келди. Ошол себептен мен ойлойм, бул Кудай мени мияка жиберди. Ошол Кыргыздын элине жардам бергени. Анан алдыда ушул жана 100 процедура деп атпайбы? Ошого канча убакытта жетейин деген планыңыздар бар? Kaç vakitte o 100 tanı yapmak istiyorsunuz? Ne zaman? Tahmin ediyorum 2 yıl sonra o rakama ulaşacağız. İki yıldan keyin ушундай планыбыз бар. Telefon çalar ekan уксак, Алло, саламатсызбы? Алло, Соломачев. Угуп атабыз, сиз сурооңузду бере бериңиз. Я хотела спросить, можно, да, на русском? Да, можно, конечно. Вот смотрите, я хотела спросить, процедура ЭКО, женщина должна сама подготовиться, подойти туда, или просто анализ сдать и прийти? Сиз жооп берип коесузбу? Рахмат чоң. Вы должны подойти, записаться на консультацию, мы должны вас осмотреть, опросить, посмотреть, назначить вам, сделать назначение анализов и потом обсудить дальнейший план вашего ведения и лечения. Күйөөсүнүнкүчү? Күйөөсүндө чогуу. Мисалы анан үй бүлөлөрүнүн тышкарында бойдок аял келиндер дейбиз, өзү ушу бала төрөп алышында көп кайрылат экен да сиздергечи. Анан көбү деген ушул каяктан балалуу болгонун айткысы келбейт экен. Бул эмнеге? Башак айым кандай деп ойлойт? Бикарлар мисалы бизге келиорлар да, sonra hiç kimse söylemek istemiyor. Ben tüp bebek yaptım, Ankalaev'tan yaptım. Neden öyle diyor? Muhtemelen çevre baskısı. Yani kendisinin normal yola bebek sahibi olamadığını kimsenin bilmesini istemiyor. Çoğu aile zaten bu yüzden muzdarip diyeyim. Bu konuda çok sıkıntı var Kırgızistan'da. Etrafın bilmesini istemiyor kimse. Бүгүнкү учурда ошол социум аркылуу Коомчулук дейбиз, коомчулук көп билбесин деп каалабайт да. Анткени ошо коомчулукта бир басым, сөз ушундай болобу, Сөз болот, өзү төрөгөн жок деп көп мындай ар кандай сөз кептер болот дейсизби? Болбосун деп. Телефон чалып экен да, андай болот. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз. Урматтуу телекөрүүчү, кайрадан телефон чалсаңыз болот. Биздин программада убактыбыз бар.
чалып ошо ушул жаатта өзүңүздүн сурооңузду берип жооп алсаңыз болот. Эми улантып берели. Ошол негизинен көбү жабыркап, ушул сыр бойдон калтыргысы келип өзүңүз жооп берсеңиз ошого. Бүгүнкү учурда Айылдарга эмне деп кайрылып кетесиң? Коркпогула, бул деле ушул табигый жолдун эле бир башка жолу деп айтсаңыз болобу? бүгүнкү учурда эко жасаган бизде көп, төрөп кеткендер көп. Бирок төрөгөндөн кийин эч ким мындай биз интервью сурайбыз, интервью бересизби, бизге жазып бересизби деп. Жок, каалабайм. Бир аз фотография мындай кылсак болобу десем, бир аз каалашпайт. Анткени эко Кыргызстанда 2008-жылы баштады, дагы көп көнгөн жок. Мисалы башка чет мамлекетте, Турцияда эле, мисалы Америкада бул Normal. УЗИ жасагандай бир маселе да. УЗИ жасадым, бүттү. Бул бир нормальный бир иш. Мыякта бир аз дагы уялышабы, билбейм эмне себептен, бирок дагы жакшы көнө элек. Көнө элек. Жихангир мырзага суроо берели. Бул менин оюм да, бир ой суроо. Ушуну бара-бара бул нерсени биз илгери бир фантастикалардан, кинолордон көрчүбүз да, тасмалардан. Анан бара-бара кийин да бир 20-30 жылдан кийин ушу жалаң эле жасалма жол менен уруктандырып өтүп кетебизби? Бул затта өзүнүн ою кандай? Бул фэнтези gibi hocam, mesela 30 yıl sonra sadece tüp bebek olacak gibi düşünüyor musunuz diyor. Yok. Yani bence şartlar daha iyi düzeliyor. Şu anda bu tüp bebek yapma sebeplerinin en önemli faktörü enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlar gerek çocuklukken getiren enfeksiyonlar özellikle yumurtaları ve erkeklerin spermini etkileyebiliyor. Bu enfeksiyon ortadan bir süre sonra kalkacak. Kalkınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Birçok faktör daha iyi hali, çevre faktörü daha iyi hale geleceği için çocuk sahibi olmak bu kadar zor olacağını düşünmüyorum ileride. Bu tukumsuzluk masalesi infeksiya көбүнчөдө да. Келечекте бул инфекциялар жоголот деп ойлойм. Ошол себептен азаят. Эко жасаган жол дагы азаят. Демек бара-бара бул бир жолдору чечилме, жолдору пайда болуп, анан бул эч кандай көйгөй жаратпай эле бир жакшы эл көнгөн табигый жолго алып келеби деген түшүнүк болду да. Ошондой болуп калабы ошондо? Туура. Анан бул жана кийим, тамак аш, жүргөн айланасындагы аба ошол таасир этеби ошо бала болууга? Башак Айым кандай дейсиz? Evet, çevresel etkiler çok fazla etki ediyor. Yani hem sperme hem yumurtaya. Yani yaşadığınız yer, yediğiniz yemek, çalıştığınız iş, tabii kullandığınız her şey şu anda etki ediyor. Stres, sperme hem de yumurtaya negatif yönde etki ediyor. Анан кандай туура тамактаныш керек, кийимдерди туура тандап кийиш керек, эмнеге кандай кеңештерди бересиздер? Башак айткандай көп нерселер бизге таасир берет. Тамак же стресс, тамеки. Биз биринчи сурайбыз, эмне тамеки, эмне иш кылат? Мисалы, там, билбейм, бир уран менен иштейт, бир Газпромдо иштейт. Şoför olabilir, yani şoförlerde çok oturmakta. Айдоочулар, ал kimyasal bir yerde çalışıyor olabilir. Bir kimya laboratuvarında çalışıyor olabilir. Laboratuvarlarda. ошол таасир бергени мүмкүн. Çok ısı alan bir yerde mesela fırıncılarda olabilir. Pikarnya. Ekmek yapan insanlar. Ошол перегревание болгон жерлерде таасир бергени мүмкүн. Рахмат, телефон чалып аткен. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло, угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз. алло. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз сизди. Менин суроом мындай да, мен 45-темен. Айзым токтоп калган. Анан мен төрөгүм келет. Төрөсөм болобу экен, ошону сурайынчы деген. Мынау немеден, телевизордо эме. Рахмат, чоң рахмат. 45 жаш. Суроосун берсеңиз. 45 жаштайым, адетим yok. Çocuk. Doğabilirim diye. Evet, çocuk istiyorum. Şimdi adeti olmadığına göre 45 yaşında menopoza girmiştir büyük ihtimalle bu kadın. Dolayısıyla bu da eşiyle birlikte karar verecekler. Eğer donör isterlerse donör kendi akrabalarının veyahut da başka birisinin donörünün yumurtasını kullanarak bebek sahibi olabilecekler. Ancak o şekilde kendi öz yumurtasıyla bebek sahibi olması çok zor. Кеңес эми Айнура айым жакшылап түшүндүрүп берсеңиз, бул телекөрүүчүлөр күтүп атат сиздин жоопту. Саламатсызбы?
Эже жашыңыз 45 болгондуктан кийин, этекериңиз жок болгондуктан кийин жумуртка аз деп биз ойлонуп атабыз. Ошол себептен сиз жолдошуңуз менен кеңешебиз, сүйлөшөбүз. Донор жумуртка аркылуу балалуу болгоңуз мүмкүн. Тууганыңыз болобу же таанышыңыз болобу? Жолдошун кум деле алса болот да? Жолдошунун спермасын колдонобуз. Анализдери жакшы болсо, бирок өзүнүн жумурткасы менен колдонгону бир аз бизге оор болот. Ошол себептен жаш донор жумуртка менен колдонуп апа болгону шартыңыз бар. Кандай бул жана карын эне сыяктуу же кандай? Же башка эле эркек, башка эркектен алып балалуу болгонун айтып атасызбы? Башка жумуртка алып, жолдошунун спермасын алып, уруктандыруу кылып, бул эжебиздин карына салып беребиз. Эжебиз Эже анан төрөсө болот да. Кадимкидей көтөрөт, кадимкидей төрөт, кадимкидей эмиздирет. Сиздин балаңыз болот эжеке. Демек силерге келип, текшерип, ушинтип балалуу болсо болот экен да. Туура. Ушундай көйгөйлөр, ушундай проблемалар ушу бизде канчалык көп кездешеби, Башагай? Evet. Öyle problemler nasıl? Var. Aha, çok fazla. Yani şimdi teknoloji onların genç zamanına denk gelmediği için 40-45 yaşında Bişkek'te yani Kırgızistan'da daha yeni. Onların zamanı geçirdikleri için tabii ki mecburen kadında yumurta kalmıyor. Kadında yumurta kalmayınca da başka kadından alıp kendi kocasının spermiyle, ICSI yöntemiyle döllüyoruz yumurtayı ve kadının kendisine transfer ediyoruz. Bu эко жол жаңы пайда болгондуктан кийин Мурда жок болчу да булардын кезинде. Мурун жок болгондуктан кийин жаш өткөн сайын жумуртка да жок. Ошол себептен ошондой жол Башка менен жумурткасын алып, göğsүн менен, уругу менен уруктандырып, аны карын салып бересиздер. ошондой жол менен Төрөп алса болот. төрөп алса болот. Енді эксперт болып бартат окшойм. Рахмат. Рахмат. Анан баасын айттык, баары ыңгайлуу экен да. Жанакында кыйналгандар болсо, жа 3 этап менен төрөп, баары акчасын төлөп алса болот экен да. Анан атаандаштык кандай Кыргызстанда? Рекабет деймизби? Атан башка компаниялар бар болушулар менен. Rakiplerimiz. Ракип. Ракиплерimiz nasıl? Кандай көңүл бурат? Rakipler hakkında konuşmuyoruz. Сүйлөшпөйбүз биз. Жок, сизде барган сайын аракет кыласыздарбы же башкалар деле бар да биздечи? Айнур айым, сиз кандай дейсиз? Биз не yapıyoruz? Rakiplerimizi görüyor mu? По отношению Да, башкаларга Башкаларга. караганда, мисалы, башкалар мисалы Анкалаевтан башка деле бар да. Аларга гана сиз алдыга болуш үчүн. onlardan daha iyi olmak için biz ne yapıyoruz? Bir kere PGD yapıyoruz. Yani sonuçta genetik tarama yapabiliyoruz. Bunlarda sakatlık var mı yok mu diye isteyen ailelerin, bebeklerinin genetik incelemesini yapıyoruz. Embriyolarının. Bu önemli bir aşama. Bu birinciden Fotoğraf koysanız. биринчиден генетическое исследование эмбрионов деген анализибиз бар. Биз изилдейбиз генетикада проблем барбы, эмбриондордо жокпу, ошол биздин özgöçülüğümüz. Bir de tabii sonuçta 20 küsür yıllık tecrübem var ve bazı işlemleri el becerim daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha tecrübe olduğumdan dolayı ve ondan dolayı gebelik oranlarımızın yüksek olduğunu düşünüyorum onlara göre. 20 жылдык Тажрыйбасы бар кишинин. Опытым бар, ошол себептен мен опытым бар деп эсептейм. Колдору эле көрүп Elleri alt. Ова. Kolum altın diyor hocam. Eller, parmaklar. Бармактарыңыз, колдоруңуз алтын. Evet, Билесиз баарын карап evet, эле. evet. Usta. Ушул эки өзгөчөлүкпү? Ошол iki farkımız var mı? Teknolojik olarak da farklarımız var. Laboratuvardaki kullandığımız solüsyonların daha iyi olması, ondan sonra o yaptığımız işlemlerde kullandığımız iğnelerin daha iyi olması birçok faktör şey yapıyor. Yani sonuçlardan dolayı anlıyoruz biz bunlar. Tabii laboratuvarın içinde ne olduğunu bilmeyiz ama sonuçlarımız bizim iyi. Алдыңкы келечекте ошо Анкалаевди дагы чоңойтуу боюнча Кыргызстанда пландар барбы? Bu Ankalayev'de daha büyütmek Kırgızistan'da planınız var mı? Kırgızistan'da zaten çok yere bizzat gidip muayeneleri orada yapıyoruz biz. Bazen kliniğimizde yapıyoruz, bazen muayeneleri yapıyoruz. Ama biz Türkiye ve Kırgızistan'dan sonra şimdi Taşkent açıyoruz. Özbekistan. Özbekistan'a. Orada büyüyoruz.
Биз Кыргызстанда иштеп атабыз, Турцияда иштеп атабыз. Азыркы учурда биз Ташкентте ачылып атабыз дагы. Чоңойтуу боюнчачы. Чоңойтуп атабыз. Кыргызстандагы чоңойбойбу? Ама Кыргызстанда büyütmek planımız var. Binamızı büyüteceğiz. Yani sonuçta binamızı büyüteceğiz ama daha fazla şube açmayacağız. Yani orada şube açmayacağız. Кыргыз адистерин үйрөтүү боюнча планыңыз бар? Буякта да ушундай сизде болгон тажрыйбалуу ушундай профессорлор чыкса деген да ниет тилегибиз бар да. Ошон үчүн окутуп атасызбы студенттерди, жаштарды? Kırgız doktorlarda genç studentleri öğretmek planınız var mı? Biz onu bakanlığa teklif ettik. Hatta bir üniversiteyle konuştuk öğrencilerimize yollasınlar diye. Ama burada çok ilgilenmiyorlar. Yani sonuçta çok böyle biz eğitim verelim, sertifika verelim dedik. Hiç böyle bir organizasyon maalesef bize yardım etmediler. Bizim Minzdrav менен сүйлөштүк. Siz bizge жөнөтсөңүз болот, студенттерди. Бирок алар көп мындай заинтересован болгончо, кызыккан жок көп. Ушул боюнча эле баш агайым, ошо бизде көп кызыгышпайбы, сиздерде адистер чакырышпайбы, тажрыйба бөлүшүшпөйбү? Neyi? Баш агайымга которуп берсеңиз. Тажрыйба бөлүшкөнгө чакырышпайбы бул кишилердичи? Tabii bize öyle o istekle gelseler biz geri çevirmeyiz onları. Öğretmek isteriz. İsteriz ki hani bu eko daha çok yayılsın, herkes öğrensin ki insanlar bilinçlensin, halk bilinçlensin. Doktorlar da bilinçlensin. Albatta biz kalайбыз биздин опыт менен үйрөткөнү каалайбыз. Бирок өздөрү каалап келсе дейсиздер, э? Бирок алар өздөрү каалабайт. Каалап келиш керек, ошо мамлекет түзүп берсе дейсиз. Эми Анкалаевка ийгилик каалайбыз. Чоңое берсин, Ташкентте ачыла берсин, көп үй бүлө сиздер аркылуу бир Алла таалам жардам болуп, балалуу боло берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу ЭКО аркылуу балалуу болуу ыкмасын бүгүн талкууладык. Бизде Анкалаев клиникасынын негиздөөчүсү, 20 жыл тажрыйбасы бар, белгилүү профессор, медицина илимдеринин доктору Жихангир Чакыжы мырза, ошондой эле Баша Каракоюм, биолог, эмбриолог, ошондой эле ушул эле клиниканын адиси, гинеколог, эндокринолог, репродуктолог Айнура Касмалиева болду. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык, ийгилик каалайбыз, башарылар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.